Nā tuia ki tērā, kua puta ngā whakaaro o te hunga taiohi o te wharekura o Ruatoki ki te whakataunga ko 170 miliona tāra te uara. Ko tō rātou tino tūmanako, he mahi, he whare, he hua, ka heke ki ngā uri o te iwi. Te ko iti o rangapū kaore I maringa nui atu ki te whanganui a Tara. Someone's got to attend school today, still got to learn. Heoi anō I pōneke tonu ngā whakaaro me ngā akoranga, nā runga I te pānga nui o tēnei whakataunga ki e nei uri. Kia whakahokia mai te mana o tūhoi, I te whenua o tūhoi, kia tipu pai ai mātou I roto I tēnei ao taiohi, kia tipu tūhoi mātou. We've been waiting over 100 years or so. We finally got the chance to do something about it now. Āhakua e ranga haua tonu tia nei rātau ngā wahanga katoa o te whakataunga, e mātua mōhio ana ngā tamariki nei o te kohu, e waihape mai ana tō rātau urewera. Ai, tino pai, kia whakahokia mai te urewera, kia haere mātou ki te haere ki te pūhia I ngā tia, ngā puaka ai, kia kai ai mātou. Ko te kore mahi, te kore pūtea me te kino o ngā whare etahi mate nui o tēnei takiwā nei, no reira he whakaaro hoki o rātou, mo te taha ki te 170 miliona tāra. Hopefully it just comes back to the iwi on education and everything, learning about our tikana and kawa on our marae. Yeah, it would be good if they had a few shops, library, at least a library so we can keep them updated with the internet. Kia oku nei whakaaro, kia pai ai mātou ki te oko I tētahi whare. Kia noho ai mātou, kia ora ai mātou, kia kore ai mātou e makariri ai. He take tōna tikanga ka whai wāhi atu ki te mahere mana motuhake a tūhoi, a ngā tau erima e haere ake nei. Kere am I right? Te karere.